안녕하세요. 미스터리한 세상의 문을 두드리는 여러분. 저는 여러분의 길잡이, 민족학자이자 이야기꾼입니다. 오늘도 우리는 시간의 장막을 걷어 올리고 과거의 지혜와 영혼의 속삭임을 찾아 떠날 것입니다. 오늘 우리가 함께 탐험할 날은 바로 8월 31일입니다. 이 날은 단순한 하루가 아닙니다. 여름의 활기찬 에너지가 서서히 사그라들고 가을의 고요한 그림자가 드리우기 시작하는 바로 그 경계에 선 날입니다. 보이지 않는 기운이 교차하고 대지의 숨결이 변모하는 이 시점에서 우리는 과연 어떤 조심과 어떤 지혜를 발휘해야 할까요? 8월 31일은 한국의 전통적인 달력에서 특정 명절로 지정되어 있지는 않지만 그 중요성은 결코 간과할 수 없습니다. 이날은 무더운 여름이 물러나고 선선한 가을이 다가오는 환절기의 문턱에 자리 잡고 있습니다. 농경사회였던 과거에는 이러한 계절의 변화가 삶의 리듬과 밀접하게 연결되어 있었죠. 늦더위가 기승을 부리면서도 밤 공기에는 이미 가을의 서늘함이 묻어나기 시작하는 시기. 이는 단순한 기온 변화를 넘어 사람들의 마음과 정신에도 깊은 영향을 미쳤습니다. 수확을 앞둔 기대감과 함께 다가올 겨울에 대한 조심스러운 마음이 교차하는 날이었습니다. 이러한 계절의 전환점은 종종 영적인 세계와의 교류가 활발해지는 시기로 여겨졌습니다. 특정 종교적 행사가 없다고 해서 영적인 의미가 없는 것은 아닙니다. 오히려 한국의 민간 신앙은 일상과 자연 속에서 영적인 의미를 찾아왔습니다. 8월의 마지막 날은 조상님들께 다가올 추수의 풍요를 기원하고 가족의 건강과 안녕을 비는 간소한 의례를 행하기 좋은 시기였습니다. 또한 집안의 수호신인 성주신과 부엌을 지키는 조왕신, 그리고 대지의 기운을 관장하는 산신령과 물의 용신께도 감사와 기원을 올리며 새로운 계절의 순조로움을 빌었습니다. 이 시기에는 세상의 음과 양의 기운이 균형을 맞추기 위해 크게 흔들리는 때라고 믿었기에 조화와 평화를 유지하는 것이 무엇보다 중요했습니다. 인간의 마음이 불안정해지거나 분쟁이 일어나는 것은 이러한 기운의 균형을 깨뜨리고 불운을 초래할 수 있다고 보았죠. 이날의 미스터리를 더 깊이 들여다보기 위해 저는 여러분께 늦여름의 그림자 여인에 대한 이야기를 들려드리고자 합니다. 아주 오래전 무더운 여름의 끝자락에서 홀로 밭을 일구던 한 여인이 있었습니다. 그녀의 이름은 알려지지 않았으나 마을 사람들은 그녀를 가을을 부르는 여인이라 불렀습니다. 뜨거운 햇볕 아래서도 그녀는 꼿꼿이 서서 아직 푸른 곡식들에게 마지막 온기를 불어넣고 있었습니다. 여름의 풍요가 저물어가는 것에 대한 아쉬움과 다가올 수확의 기쁨에 대한 기대감이 그녀의 얼굴에 교차했죠. 어느 날 여인이 고된 노동에 지쳐 잠시 잠이 들었을 때였습니다. 꿈속에서 그녀는 황금빛으로 물든 들판을 보았습니다. 그 들판 한가운데에는 신비로운 기운을 가진 한 노파가 서 있었는데 노파의 손에는 맑은 물이 담긴 작은 호리병이 들려 있었습니다. 노파는 여인에게 말했습니다. 늦여름의 기운은 생명의 마지막 불꽃이자 새로운 시작의 서곡이니라. 이 시기에 마음을 다스리고 자연에 감사하며 조심스럽게 행동하면 너의 수확은 더욱 풍성할 것이요. 너의 가족에게는 평화가 깃들리라. 허나 욕심과 불화로 이 귀한 기운을 어지럽히면 모든 것이 그림자처럼 사라지리라. 노파는 그렇게 말한 뒤 호리병의 물을 들판에 뿌렸고 여인은 잠에서 깨어났습니다. 놀랍게도 그녀의 밭은 더욱 싱싱해져 있었고 곡식들은 이전보다 훨씬 더 탐스럽게 익어가고 있었습니다. 여인은 꿈속의 노파가 바로 대지의 영혼 혹은 가을의 여신님을 직감했습니다. 그 후로 여인은 늦여름의 매일매일을 더욱 경건하게 보내며 작은 것에도 감사하고 이웃과 나누는 삶을 살았다고 합니다. 그녀의 밭은 언제나 풍년이었고 그녀의 집안에는 늘 웃음꽃이 피었다고 전해집니다.
이 이야기는 늦어름, 절기의 경계에서 우리가 어떤 마음가짐을 가져야 하는지를 일깨워 줍니다. 무분별한 행동은 불운을 부르지만 경건한 마음과 감사하는 태도는 축복을 가져다 준다는 진리 말이죠. 자, 그럼 이 특별한 날, 운명의 실마리를 엿볼 수 있는 징조들에는 어떤 것들이 있을까요? 옛사람들은 자연의 작은 변화에서도 미래를 읽어내는 지혜를 가지고 있었습니다. 1. 민간 속설, 날씨, 수학, 생활, 돈. 늦더위가 기승을 부리면. 늦더위는 곡식을 잊게 한다는 말이 있듯이 8월 31일에도 늦더위가 계속되면 그 해 곡식의 수확이 더욱 풍성할 징조라고 보았습니다. 따뜻한 기운이 곡물의 마지막 성장에 큰 도움을 준다고 믿었기 때문입니다. 하지만 동시에 가을 가뭄이 들 수 있으니 미리 대비해야 한다는 경고의 의미도 담겨 있습니다. 이른 아침 서늘한 바람이 불면, 아침 일찍 서늘한 바람이 옷깃을 스치면 이는 가을이 문턱에 다가왔음을 알리는 징조이며 곧 추석이 다가오고 풍요로운 수확의 계절이 올 것을 예고합니다. 하지만 동시에 환절기 건강에 유의해야 한다는 조상들의 지혜도 담겨 있습니다. 잠자리가 많이 보이면, 이 시기에 잠자리가 떼지어 날아다니는 것은 곧 날씨가 맑고 좋으며 다가올 가을도 청명할 것이라는 길조로 여겨졌습니다. 이는 풍요로운 가을을 상징합니다. 까마귀가 집 근처에서 울면, 까마귀는 예로부터 불길한 새로 여겨졌으나 늦여름에 까마귀가 유난히 시끄럽게 울면 마을에 좋지 않은 소식이나 분쟁이 생길 수 있다는 경고의 의미로 해석되었습니다. 사람들에게 조심하고 화목하게 지내라는 메시지였습니다. 우물물이 유난히 맑으면, 늦여름, 우물물이 평소보다 더 맑아 보인다면 이는 집안에 좋은 기운이 가득 차고 건강과 재물이 늘어날 길조로 보았습니다. 물은 생명과 재물을 상징하기 때문입니다. 꿈속에서 조상이 나타나면, 특히 이날 밤 꿈에 조상님이 나타나 아무 말 없이 흐뭇하게 웃으시면 이는 집안에 경사가 있거나 재물이 들어올 징조입니다. Запрет на неуважение к природе и воде. Нельзя загрязнять водоемы, бросать мусор в реки или озера, а также пренебрегать предупреждениями о погоде. Водные ками, шуйшен, суйдзин крайне чувствительны, и их гнев может обернуться страшными наводнениями или усилением тайфунов. Нарушение этого запрета грозит потерей благополучия и даже жизнью. 4. Запрет на чрезмерную гордыню и хвастовство. В этот день не стоит демонстрировать излишнее богатство, хвастаться достижениями или проявлять надменность. Считается, что это может привлечь зависть не только со стороны людей, но и со стороны менее удачливых духов, эгуи, гаки, которые могут попытаться забрать вашу удачу или наслать мелкие неприятности. 5. Запрет на неряшливость в доме. Крайне важно поддерживать чистоту и порядок в жилище. Беспорядок и грязь привлекают низшие энергии и могут оскорбить домашнего ками, вуфушен ясикигами, который отвечает за благополучие дома. Нарушение этого запрета может привести к болезням, финансовым проблемам и разрушению семейного счастья. 6. Запрет на критику мертвых или их поминание в суе. Нельзя говорить плохо о покойных или упоминать их имена без должного уважения. Это может разгневать их души и вызвать их недовольство. Также избегайте шуток о призраках или нечистой силе, так как в этот день они могут быть особенно близки и могут принять шутку за вызов. Последствия могут быть от легкого испуга до серьезных проблем со здоровьем. 7. Запрет на блуждание в одиночестве ночью. Особенно в отдаленных или заброшенных местах. В Джингджие Нохуангхун завеса между мирами тонка, и блуждающие духи могут быть особенно активны. Одинокий человек становится легкой добычей для них. Это может привести к потере пути,
странным недомоганиям или даже к одержимости. 8. Запрет на излишне яркую одежду в темное время суток. Особенно избегайте кричащих, экстравагантных нарядов, которые привлекают внимание. Считается, что яркие цвета в это время могут сделать вас более заметным для духов и призвать их внимание, что не всегда желательно. Лучше выбирать спокойные, натуральные тона, чтобы оставаться незамеченным. 9. Запрет на игнорирование знаков судьбы. Если вы увидели или услышали что-то необычное, получили предостережение во сне или от старых людей, не отмахивайтесь от этого. В этот день духи природы и предков могут посылать знаки, и их игнорирование может привести к серьезным проблемам или упущенным возможностям. Не услышавший шепот судьбы проснется от ее крика. 10. Запрет на убийство насекомых, особенно пауков в доме. Пауки считаются посланниками удачи и защитниками дома. Убийство паука в этот день, особенно в доме, может принести несчастье, разрушить финансовое благополучие и даже привести к потере дома. Мелкие насекомые, за исключением вредителей, также должны быть отпущены на волю, ибо они часть природного мира. Помните, что эти традиции и запреты не просто суеверия, а вековая мудрость, передаваемая из поколения в поколение. Они помогают жить в гармонии с миром, уважать его невидимые силы и принимать каждый переход как возможность для роста и обновления. Пусть Джингджie но Хуангхун принесет вам лишь благословение и мудрость. До новых встреч на тропах древних тайн. Velkommen, mine kære seere, til en rejse ind i folkedybets skjulte visdom og fortidens mystiske ekkoer. I dag åbner vi dørene til en dato, der står på tærsklen mellem to verdener, den 31. august. En dag, hvor solens sidste varme stråler kæmper mod efterårets kølige pust, og naturen selv hvisker hemmeligheder om forgang og forberedelse. Denne dag er mere end blot en dato på kalenderen. Legender fortæller om hans milde, men faste hånd, der ledte samfundet gennem vanskelige tider. Man sagde, at Ami-bønner var så kraftfulde, at de kunne helbrede syge og genopleve håbet i de mest desperate sjæle. Selvom de specifikke detaljer om hans mirakler ofte er indhyllet i tidsens tåge, er essensen af hans gerninger bevaret. Han var en kilde til trøst og en påmindelse om Guds nåde. Hans liv var et levende bevis på, at sand styrke ikke lå i verdslig magt, men i en urokkelig tro og en dyb medfølelse. Han var en hyrde for sin flok, en klippe i strømmen, og hans åndelige arv minder os om vigtigheden af indre modstandskraft, især når verden omkring os forandrer sig. Tegn på skæbne, naturens hvisken og drømmenes budskaber. På denne dag, hvor sommeren tager afsked, åbner naturen sig og byder på utallige tegn, der kan afsløre fremtiden for den, der forstår at lytte og se. Folkelige primitiv, folkelige varsler. Vejret. Hvis den 31. august byder på regn og torden, varsler det en våd, barsk og lang vinter. Man mente, at jorden græd for den fortabte sommer, og disse tårer forudsagde en udfordrende periode. Vær forberedt på at holde varmen og beskytte dig mod elementerne. Trækfuglene. Ser man store flokke af trækfugle samles og flyve mod syd denne dag, vil vinteren komme tidligt og være streng. Fuglene bærer en ældgammel visdom. Høstens hvisken var altså ikke bare en dag for praktisk arbejde, men for at hedre den usynlige kraften, som gav liv til jorden og næring til folket. En tid, da man måtte være ekstra observant, for at fange op de sidste tegnene fra sommeren og forberede sig på den lange, mørke ventetiden til våren. Tegn på skæbnen. Vejr- og høstprincipper. Hvis tuggen ligger tungt om morgenen den 31. august, bliver det en mild og solrig høst. Den tætte tuggen blev sat på som jordens sidste udpust før den sovnede, og en mild udpust varslede en rolig overgang. En klar morgen derimod kunne varsle en bråere overgang til kulde. Ser du mange trækfugle fly sørover allerede, bliver vinteren streng og lang.
Fuglenes instinkt er naturens egen spådom. En tidlig afrejse indikerer en følelse af hastværk, som om de flygter fra en forestående, hard vinter. Stærk vind på høstens hvisken varsler en lang og våd høst. Vind var ofte associeret med restløse ånder eller naturens urolige sind. En stærk vind denne dagen kunne tolkes som, at naturen ristede af se den sidste sommerens lethed og forberedte sig på en lang periode med fugtighed. Hvis rovnebærene er røde og fulde, bliver vinteren kald og snørig. Dette er en klassisk nordisk tolkning. Rovnebærene, som ofte blev set på som beskyttende træer, blev også anset som naturens termometer. Mygebær signaliserede, at naturen producerede ekstra mat for dyrene for at overleve en kommende streng vinter. En klar og stjerneklar nat lover godt for næste års avling. En ren himmel uden skyer lot månens og stjernernes velsignelse falde direkte ned på jorden og forberedte den til næste års såing. En overskyet nat kunne betyde, at himmelens velvilje var skjult. Regn på denne dagen betyder en våd indhøsting og et vådt lager. Selvom regn kan velsigne på denne specifikke dagen ret før lagring, kunne for mye fugtighed for os agemuk og ødelagt avling. Derfor blev det set på som et negativt varsel. Hvis de sidste æblene eller pærerne falder af træerne uden vind, varsler det ulykke eller tab i familien. Træerne blev set på som levende væsener, og et uforklarligt fald af frugt symboliserede et forstyrret liv eller en kommende sorg. Bytte og hjemmets velstand. Lægger du en mønt under dørterskelen på denne dagen, sikrer du velstand for huset gennem vinteren. Mønten fungerede som et symbolsk offer til husåndene og et lokkemiddel for lykke. Den skulle låse velstanden inde i huset. Og brænde en liten kvist af Ejner renser hjemmet for uønskede ånder før mørketiden. Ejner har altid været anset som en hellig og rensende vækst i nordisk folketro. Røgen rensede luften og drev bort onde energier, som søgte ly for kulden. Hvis du deler din sidste høstfrugt med en fremmed, vil lykken smile til dig i uventede former. Mål. Og skabe en usynlig beskyttelse for dig selv og dine kære i den kommende mørketiden, når de åndelige slørene tyndes. Hvad trængs? 3 små steiner, samlet fra naturen, gerne med glat overflade. En rød tråd, naturlig fiber, og en liten bit papir og en pen. Når og hvordan? Ved midnat, i stilhed. Skriv navnet dit på papirbiten. Tag de 3 steinerne i hånden. Luk øjnene og fokuser på din intention om beskyttelse. Visualiser et varmt, gyldent lys, som omgiver dig og dine kære. Pak papiret med navnet dit og steinene ind i den røde tråden, og lag en liten knude. Mens du knytter, siger du: 3 steiner, 3 ønsker, 3 gange beskyttet. Tråd rød. Hold fare under. Måtte intet ondt nå mig, mit hjem, eller mine kære. Hvad er der på? Pladser den lille pakken under putten din i 3 nætter. Deretter kan den lægges i en skuff, et skab eller et andet skjult sted i hjemmet, som en amulet. Kulinariske traditioner på høstens hvisken. Mad på denne dagen handlede om at fejre avlingen og forberede sig på knappere tider. Det var en tid for at nyde det sidste af sommerens overflod, men også at starte konservering. Kornbasede retter. Grøt af nyhøstet korn, gerne med bær eller æbler, var vanlig. Det symboliserede taknemmelighed for avlingen og sikrede, at kornets livskraft blev overført til familien. Frugt og bær. Syltetøj, saft og tørkede frugter blev ofte tilberedt. Det var en måde at bevare sommerens sødme og lys for de kommende mørke månederne. En sidste æblekage var ikke uvanlig, bagt med de sidste æblene fra hegn. Rotfrugter. Grytteretter med gulerøtter, poteter og kålrot, gerne med lidt kød fra jagt, hvis tilgængelig, var næringsrige måltider, som forberedte kroppen på kulden. Brød. Nybagt brød,
Gerne med nyhøstet mel var en vigtig del af måltidet. Brød var hellig, et symbol på liv og næring, og at spise det på denne dagen styrkede båndet til jorden og dens gaver. Man bagte ofte et specielt velsignelsesbrød, som blev delt med naboer og venner. De vigtigste forbudene på høstens hvisken. Hvad må du ikke gøre? På en dag, hvor sløret mellem verdener tyndes og åndene er ekstra vågne, er det visse handlinger, som kan forstyrre balancen, påkalde ulykke eller fornærme de usynlige kræfterne. At ignorere disse forbudene er at invitere uønskede konsekvenser. Bytte og finansielle forbud. Ikke klag over penge eller mangel på ressourcer. Klager på høstens hvisken kan forankre manglen i dit liv for hele den kommende vinteren. Man troede, det fornærmede de gavmilde åndene og stængte for fremtidig overflod. Du skal udvise taknemmelighed for det, du har. Ikke lån bort penge eller hvad de sækker. Og låne ud på denne dagen blev set på som at give bort din egen lykke og velstand.